a thian tha Israel puin US President chuan Iran nuclear hmun pui pathum te chu B2 spirit in a ka chiat tir ani kha ni tampo ala liam hma le US chunga Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu lom thu soina chil perpo ala hulma in US President Donald Trump an Israel thin vit zak turin chet ala thar tatlat mai heizet hi chu Benjamin Netanyahu an adam chungin a thei hil to hau lowang le Iran in nuclear ral thuam siama ma alakna ti thuan op turin Israel in Operation Rising Lion ming voin Iran abeya le noi thuk taka nuclear siamna hun kap chetura Israel in asom na ti hlotling turin US in Operation Midnight Hammer ti ming voin bom aron thlakta ani kha Iran in nuclear program akalpui andulo awanga khati khopana ache ani reng lai si in US chuan nuclear chungchang awang bokin Iran tranpuin atan akut aron pharle loi si a Israel tan chuan lomna chi zia zang ani don haulo CNN in atarlan danin Iran in ral thuam lam atan nilova athazonga ramtana nuclear thachakna hmana tum ani chuan President Trump hian US dollar tlukle ding on som thuma Iran hi pui atum ani ome hei ba ka hian Iran a shekna sang sang hli po a shelo thu a soibok ni atarlan ani tahial Trump sarkara mi poimo tak pakhatin asoi nia an tarlana chuan a thazonga Iran in nuclear akalpui don ani ngat chuan US hian sumfai hian a tranpui dona ama ero chu tlang taka Iran hena poisa hi hlan lovin Iran thian tha arab ramte kal tlangin pek atum ani hetiang thu aron thanma chia hian Trump hian kar le Iran nen imbiak na kan nei dona chuta chuan thutam tak kan soidu nang alo ti to bok sumfaya in tranpuina ba ka hian America hian Iran foreign bank ka poisa da te khoi chet a phal sak dona Iran hian dollar tluk le ding on rukzet ati che thei ngal don ti na ani heng ba ka hian America hian Iran in uranium thlit fim na akal pui to lo anga amamo ani ero chuan ramdang atangin alei mai don ani ati Trump atnuaya Secretary of State Marco Rubio poron tong chuakin Iran hian ramdang inrol na tellova America ne na inbiak na akalpui du ani ngat chuan Iran tan ko la eng le ang ati hei hi thilom dan mek ani awangin Iran laga Trump mathar lak mek chunga lom lo ber tur chu Israel le an Prime Minister Benjamin Netanyahu te hi anni kan hriat atana poimo tak chu US hian aponga puya Iran hi puitum ani ngot lova ral thuam siamna atana nuclear thachakna manglova mi puinun phung hasona atana nuclear thachakna civil nuclear program akalpui chawin tranpuina hi pek atum ani hetiang thu aron omtharawang hian US le Iran inkar a thathar thuti na la ani heklo thata hnekin darkar ni khatlek dana te an inkar thuwa hian thuthar nem takle satak a in omchok de oreng zok ani ber hi US le Iran le Israel inkara hian tunlai chu thudik berpo hi hriat a har ta hle tuna kan han soimek US in Iran puitum na anei chungchang po hi thuthar thedar tu lian tam takin an puang zara nima sela thudik zik tluak anilo ti po an om nual bok ama Trump pa berpoin a phale to ti te ani deuh nuai mai ral thuam cheleka in be hial du an ni angin an inkar thuleng vel po hi ala sai sa deuh nuai mai zong ani hi khatia US in abi true spirit manga Iran nuclear mun pui pathum a bomta kha a hlotling hle ni a soi ani lain ti chiat lian anei lem lowe ti ani ve boka thudik lo puan palpo a hlo om hle ani hi kan han soitak anga Trump an sumfaya Iran apuya civil nuclear program a apui bok chuan US le Israel hi in thian thatak an ni zui zel angem ti hi zona ril le poimo tak alo ni ta ani